Namaskar. Good morning, ladies and gentlemen. Pumnamaki mahu senjaraga, lamdamasi bukondiriba ibudo ibedawani ikya kada chanjaraga, pangkok chagada riba thoramasi asoyangam umata yauda, loiba phawa pangkok pangamba pinabiyo haina kurumjari. We are pleased to extend our warmest greetings to everyone present here on this foundation stone laying ceremony of a fully residential Unacco school at Chanung, Imphal East, Manipur. On behalf of the organizers, we extend our most cordial welcome to our respected Chief Guest, Honorable Union Minister of State for External Affairs and Education, Shri Dr. R.K. Ranjan Singh, and Guest of Honor, respectively, Shri Govindas Kanthosan, Honorable Minister, Public Works Department and Youth Affairs and Sports, respected Dr. Sapam Ranjan Singh, Honorable Minister, Health and Family Welfare and IPR, respected Shri L. Sasindromete, Honorable Minister, CAF and PD, PHED, and Shri T.A. Lokeshwar Singh, Honorable MLA, Kudrakam Assembly Constituency, and our respected President of today's function, Shri N. Irabanta Singh, Chairman, Unacco School, and esteemed invitees, staff, students, parents, and locals, and to one and all, we extend a very warm and hearty welcome to each one of you present here. Nasigi Pangkok Chagadori Batharam, Urek Uyung Tambagi, Unacco School, Chanung, a fully residential school asigi, Tawamasibu Mapungpahan, Binabagi Damaktaling Bidagliba, Ikalkanajariba, Nitin Singh, Maite Songi, Ahalaman, Imaibel, Marumapang, Satanahak Kaikum Namapuhat, Sinjalangjari Bagi, Mahusinjaraga, Taramachari, Ikopnona, Kurumjari. Nasigi Tawamasi Makachata Zarapayana Bagi Damakta, Ikalkanajari Bamasi Tawamasigi, Chief Guest, Guest of Honor Amadi, President Singla, Manga Hazari Bakudas, and election Binabagi Damakta Naluknagachari. Would like to request our respected Chief Guest, Dr. R.K. Ranjan Singh, Honorable Union Minister of State MOS for External Affairs and Education, to please occupy the chair on the dais as our respected Chief Guest. Mathang Sitna Ikalkanajariba Shri Govindas Kanthosan, Honorable Minister, Public Works Department and Youth Affairs and Sports, Mathang Sitna, Dr. Sapam Ranjan Singh, Ikalkanajariba, Honorable Minister, Health and Family Welfare and IPR, Mathanda, Ikalkanajariba Shri T.A. Lokeshwar Singh, Honorable MLA Kudrakam Assembly Constituency Madi, Ikalkanajariba Masigi Thoramasigi Mapu, Shri N. Irabanta Singh, Chairman, Unacco School na Sinjalangjari Mana, Hazari Bakudada, Lingshin Vikubigaloina, Ikalkanajari Singa, Ikamutam, Langjariba, Dej, Buke, Lengan, Ikalkanaba, Uchabagalena, Kubotam Jabagi, Punjab, Langjari. To honor our respected Chief Guest, Dr. R.K. Ranjan, would like to request Shri Arupkumar Mukhopadhyay, Director, Unacco School. Would like to request Shri Arupkumar Mukhopadhyay, Director, Unacco School, to honor and felicitate our respected Chief Guests. First of all, we are presenting a traditional stole and popularly known as Lengyan to our respected Chief Guest. And doing the honor is Shri Arupkumar Mukhopadhyay, Director, Unacco School. Thank you so much, sir. And to honor our respected guest of honor, Shri Govindas Kanthosan, would like to request Shri Laisham Khagan Singh, CEO, Unacco Group of Schools. Shri Laisham Khagan Singh, CEO, Unacco Group of School, is felicitating and honoring our respected guest of honor, Shri Govindas Kanthosan, Honorable Minister PWD and Youth Affairs and Sports.
Thank you so much. And to honor our respected guest of honor, Dr. Sapam Ranjan Singh, would like to request Shri N. Siamchan Singh, AGM, Unacco School. Ikai ko najariba masigi thawang masigi guest of honor on nalishin diriba Dr. Sapam Ranjan Singh bu ikai ko naboti na bagila magkanalok na hangachari N. Siamchan Singh, AGM, Unacco School. Mathangai Kai Kunajariba Shri L. Sasindra Singh, Honorable Minister CAF and PD PhD Bo. Ikai Kunajariba Mitung Len Bai Kunalangjariba Nyana Madibuke Kudo Tambina Bagidamata, Nalugna Hagachari, Shri Mahendra Upadhyay, Principal in Charge, Unacco School, Maitram. Shri Mahendra Upadhyay, Principal in Charge, Unacco School, Maitram, will felicitate and honor our respected guest of honor, Shri L. Sasindra Maitri, Honorable Minister, CAF and PD, PhD. Thank you so much for doing the honor. And to honor Shri T.H. Lokeshwar Singh, guest of honor, would like to request N. Ajit Kumar Singh, Principal in Charge, Unacco School, Chanura. Ikai Kunajari Bathawana Sigi, Ikai Kunajari Bamitungan in the Lingshin Diriba, Shri T.H. Lokeshwar Singh, guest of honor, Ikai Kunaba Uppigani, N. Ajit Kumar Singh, Principal in Charge, Unacco School, Chanura. Tagachari, Arugada, Ikai Kunajari Bamasigi, Taramasigi, Taramapu, Ikai Kunabu, Pinabagidamata, Malukna Hangachari. Would like to request Shri Arukumar Mukhopadhyay, Director, Unacco School, to honor and felicitate the respected president of today's function. Once again, sir, would like to request Shri Arukumar Mukhopadhyay, Director, Unacco School, to felicitate and honor our respected president of today's function, Shri N. Iravanta Singh, Chairman, Unacco Schools. Thank you everyone. Thank you so much for doing the honor. Now I would like to request our respected chief guest, guest of honor and president to light the ceremonial lamp first. Thank you, respected chief guest, guest of honor, and respected president for doing the honor. And next we will present the Unacco school song. And would like to request the students who are going to present the school song to be on the stage and get ready for the song.
Thank you so much, dear student, for the beautiful school song. And next, we'd like to request Shri N. Siamchan Singh, AGM Unacco School, to give away the welcome address of today's function. Once again, we'd like to request Shri N. Siamchan Singh, AGM Unacco School, give away the welcome address. Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Unacco School, Chanu, and my own behalf, in the capacity of Assistant General Manager, we are opening 11 science stream also. All the schools have facile license and well-equipped hostel facilities. And our fourth school, the upcoming school, Unacco School Chanu, here at Chanu, our session will be started from the academic session 2022 and 23 and 24, and it will have classes from class 4 to 12. And it will also be affiliated to CBSE New Delhi. And we have hospitality facilities over there at More since 2016. This is the first 3-star hotel in the border town of Manipur. See, the 17th governor of Manipur, La Ganesan, put up at the hotels also. And we have first NBFC Gold Loan Company under Reserve Bank of India license news coverage. We have with us the guest of honors, Sri Govindas, Honorable Minister of PWD and S, Dr. Sapan Ranjan Singh, Honorable Minister of Health and Family Welfare, Sri Sushindo Maiti, Honorable Minister, CAF and PD, Government of Manipur, Honorable Members of the Board of Governors of the Unacco School, distinguished guests, head of institution from different parts of Manipur, our very esteemed parents, and my dear students. Ladies and gentlemen. Please close with mic. Ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. In my capacity as the director of Unacco School, I feel honored and privileged to deliver keynote address to this august gathering on this auspicious occasion of the foundation stone laying ceremony of Unacco School Chanu. My association with the Unacco School goes back to years 2012, and it has been a pleasure to serve of the people of Manipur in the field of K-12 education. I think people may wonder that why this Unacco group is coming one more school after establishing already 3 schools. We felt the need of opening the school because the dynamic socio-economic change, as the requirement of the global requirement is changing day to day, and we cannot be a static same school which was in 18th century. So we need to change. So I would like to take you a short our plan and how we need to do it and how the education will look like. So changing our ideas about a good education. We all talk about the good education, but what was good education in 16th century, 17th century, 18th century, 19th century, which is not same in 21st century. Let me share with you an incident. I had met one of my former students in a grocery store. She graduated a high school on the top of her class and attended an Ivy League college. She did everything that her teachers and parents told her. To get a great grade in regards to behavior, discipline, extracurricular activities, whatever in a school is possible, the teachers told. She did everything. She dropped out from the college in this first year. Was she misled by her elders, by her teachers? Did her experience prepare her for a world beyond her local community and high school? I would argue that
the people around her may have a different mental model of an ideal student, that one that meets the demand of today's global community. She could not match with the global community. She got a very good grade, she did everything, she excelled in her community, but when she had gone to an Ivy League, she dropped it. So whether we mislead her, whether we prepare her for a global community, many education leaders are culturally conditioned. Authentic learning and an organic integration of modern skill set. It cannot be copied or emulated. Those who need real life examples from which to copy will find it almost impossible to circumvent the required comprehensive understanding of the philosophy and rationale that delivers 21st century's educational practices. We like to make sure that this premises of 21st century's education prevails, and this is an attempt. We may not be able to ensure that we always do the things right, but this is an attempt. The premise of 21st century education is very important. The argument being made is that we are ignoring societal shifts and continue to teach to a target audience that does not exist. And we are preparing them for a market that does not exist. The analogy is a very interesting analogy I thought of sharing with you. It's that students step into a simulation of the 1980s each time they enter the school building. When they're entering the school building, it looks like a 1980s education. And re-enter reality once they step off the school bus. When they, on the way going home, they re-enter the school bus and get down from the school bus. That's the 21st century's reality. So, we can no longer afford to promote and sustain the status quo. It is imperative that we transform education because it is morally the right thing to do. Boarding facility. Why we thought we'll select this place and we'll make a new school which is a fully boarding school, around 800 to 50 capacity school. Many schools are individuality, creativity and innovation. Children get lost. Their uniqueness, their aspiration get leashed. In ordinary school, classroom belong to the teachers and not to the children. Children become a silent spectator. They simply listen to the teachers, what the teachers are saying, and follow the instruction. But teaching and learning cannot be a spectator sport. This is not a movie. This is not a soccer. It needs to be interactive. It requires continuous interaction between teachers and the student, and thus knowledge is constructed in the classroom. Not transmitted from the teachers to the student, it just like a flows like a water. Not transmitted from one to another, it's a both the way process, and that's how the learning, thinking and culture become visible in the school, in the classroom. Every wall, every step in the school, you can see the culture and thinking possible. You cannot make sure that when you get a report card or the grade card, you see that students done well. But that's not the all. Our learning means the child got a good grade. It's not, because thinking and culture need to be visible in the classroom. We thought of making this school. Unacco school was born, and now the school provided its worth within a very short span of 11 years. And the class 12, thank you. And the class 12 results years after years show that how strong we are academically. And the world requires that. We need to be producing a great pride in gifting Unacco School Moitram, which was the second school. And the third one is Unacco Chanura, which is the school for the students of 11th and 12th arts stream, and we are introducing this year for the science stream. Now we thought of making this Unacco Chanu as a school for the fully boarding school, where the outside effect of this students coming, there are different
learn different skill, different activities, academics, without any kind of interaction from the outside. Teachers, students, everybody will be living on the campus. As a result of this thing, we have an uninterrupted practices of education, teaching, learning will be going on. That's why we have decided that we can have a fully boarding school. Because when a group of students come from outside and go back at the end of the day, and the students, those who are boarding, they feel little awkward. Because they feel at the end of the day they are going and we cannot go. At the same time, they bring so many things from outside which is not desired in the school. So we wanted to have a school which is exclusively boarding community. What the parents expect from the school is safe, caring, stimulating environment where teachers are friendly, caring and understandable and help children to hone their potential and show them how the knowledge is constructed outside the classroom. We know everybody thinks that learning takes place inside the classroom. In a boarding school, learning takes place outside the classroom, in the dining hall, in the playground, everywhere the learning takes place. So we want to ensure that outside the classroom, the learning takes place, which has more value than the learning takes place in the classroom, because everybody done that. So we thought of producing some kind of atmosphere where the children can unleash their potential. We have students, those who are not doing well in maths, maybe not doing well in science, but can an excellent musician, can be an excellent soccer player, the badminton player as we mentioned. So that also need to be taken care of. So what do the parents expect? Why fully boarding? When a day scholar focus on just academic excellence, a boarding school focus on physical, intellectual, spiritual, mental and aesthetic development. Boarding helps to develop in students confidence, independence, responsibility and community spirit. When the children try to come to the boarding houses, they love to live independently. They have to manage their own clothes. There is no mother who will give you the clothes. They have to pack their own bag. So you develop all those kind of things. Respect for others. A great respect need to be developed for others. Tolerance. You have only 5 washrooms and there are 30 students. You have to wait for somebody. At home you have your own washroom. You can go anytime. So you don't need that to develop that kind of living with others. Living with others is the greatest skill that somebody should know. Working with others, somebody can know. Boarders feel that they have a great friends for life. In the hostel when you live, you know that you have a friends who live for life. You get everything under one roof. You have a music, you have a swimming, everything. You don't need to run here and there. You don't need to run for tuition, for music, for guitar, for soccer. Everything you get under one roof. You save a lot of times. Living together in harmony, strong relationship with the teachers. At the same time, access to various opportunities. It gives you everything. Now, people ask that why we look for a affiliation with CBSE. Why not other board? Being a national curriculum, CBSE is a national curriculum in which serve not only in India, there are at least 56 countries where there are schools which follow Central Board of Secondary. We should be proud as a nation that Central Board of Secondary Education provide education not only in India, around 56 countries. And not only the Indian embassies, there are other schools, other boards, they have taken it. So CBSE being a national curriculum, we prefer to CBSE curriculum. And at the same time, we'll be offering Cambridge Assessment International Education in the later stage, keeping on mind the parents' demand. The children, those who want to study abroad in other university, they will get a chance, they will get an advantage of following a Cambridge or IB curriculum. Infrastructure, as our walkthrough shows, the question often arises, the importance of infrastructure in providing quality education. At this age of uncertainty, technology, technological revolution, knowledge, obsolescence, climate fatality, it's important to have the best educational infrastructure available, especially in terms of internet, in terms of cryptocurrency,
in terms of biomechanics, all those technology-driven education will be able to provide. Sports and co-curricular activities, as you have seen, the kind of infrastructure for each and every sports has been taken care of. Debate, quiz, Model United Nation, all these facilities would be provided in the school. Teaching community. A school is known for its teachers. A school known by its teachers. And teachers who can handle and who can nurture the student. And in a student's life, the role of a teacher has been immense. So we plan to take the best talent of the state. The first preference would be the best talent from the state. A diversity. We need to have a diverse community. We ensured that we picked up the teachers from the different states, as well as we go for a diversity, we have planned to offer a generous scholarship so that students from other states can come and we can understand the culture and the values from other states. As you know, in the art education and art integration, the Central Board of Secondary Education has decided the state of Manipur will be pairing with Madhya Pradesh, so that the students of Manipur learn the culture, food, flora, fauna of Madhya Pradesh. At the same time, the students of Madhya Pradesh will learn the culture, the language, the tradition, value, choice. So look no further for the school. We are here. You don't need to send your children outside the state. A few days back, I met one parents whose children studied here, and when he learned about the Chanung, he asked me, if we have a good boarding school, we don't like to send the children outside. And to my happiness, I have seen when I interview the teachers here, I have school to teach. So thank you so much for giving me this opportunity, and it is a wonderful platform that which I can share my thought. Thank you, sir. Thank you so much, Shri Arukumar Mukhopadhyay, Director, Unacco School, for that very brief keynote address. Thank you so much once again. Ngasigi pangtok chariba thoramasigi protocol degi khara khajik na thaizaraga circumstances na upai lezadabani mayam na waro biroi khara khajik hongdok hongjin leizare duna lengshin biriba ikai khumna jariba mitunglen sing amadi mangda lengshin biriba ikai khumna jariba pumnamakna ngakpina bagi damaktasu nolokna hangachari mathang asina thoramasigi Thoramamoina, Equina Tamjeriba, Ikai Kunajeriba, Mui Sing Tongan Tonganba, Media Fraternity Sing, Aduga, Tongan Tonganba, CSO, Fraternity Singbo, Thoramasigi, Manungda, Ikai Kunabutchabagi, Tanjadu Luxury, Aduna Hanbada, Ikai Kunajeriba, Shri Brojendra Ningomba, Editor in Chief, MAMI TV, Stay Selenkat Piak Nabag Damakta, Noluk Nangachari, Ikai Kunajeriba, Shri Brojendra Ningomba, Editor in Chief, MAMI TV, Stay Selenkat Pirakani Duga. Aikoina langzariba memento simatang kodol tambing nabagidamakta nolok na hangachari Dr. R.K. Ranjan Singh, Honorable Union Minister of State, MOS for External Affairs and Education, ngasigi thawramasigi ikai kunajariba Chief Guest. Mathangda lamdamasigi Student Organization amoina leiriba Desamgi President Lamyanba Desamgi President Lamyanba Natraga General Secretary Somorjit or anyone from Desam stays the Muktalangkat Pirak Nabay Damakta Noluk na Hangachari. Thank you so much. Aduga Ikai Singh, Chairman, Unacco School, Ngasigi Thoramasigi, Thoramapuna, Equigi Maiki Degi Chamna Langzariba, Penagi, Replica Sima Kodol Tambiraga, Ikai Kumnaba, Utpigani. Matangasina Ikai Kumna Jariba Ngasigi, Atoiba Mitunglena, Atoiba Mitunglen Giwarol Tambiram Nabidamakta Noluk Nahagachari. Scheduled programs in a disturb tore, do you don't tell me I'm able to I have a hand but a coke no na Kuramjari Nasigi Unacco School and Unacco School, I do a functional Sigi President, I do Toido Indona and Ikai Kunazari Bashiri Govindas Kontojam, Honorable Minister PWD and Yas Sigi Ikai Kunazaraba MLA, Siri T.H. Lokesor Singh.
aduga hanagi deputy speaker aina koknona kuramjari punamakpu aduga mangda lengsin biriba halaman sing maru mapang sing punamak ai mafam sidagi koknona ai kuramjari education haibasi karino haragadi hujiksi mayamna faunari basida education is more powerful than nuclear weapon haibo education se nuclear weapon dagi hena sathiba khulai amaneba laibak ama manghan ge haradi mangnana ba education mayam ama tambiraga dum manghan khiba yayo ado maram aduna education se phanana bagi dongta bharat sarkar na new national education policy 2020 ase lauthoga all over India da leriba different segments of the communities mayam sigi apudba uniform education ama poraga a strong India ama build tongnana bagi process tane koina hujik leijari basi aduga mafam sida sanungda khoigi Unacco na asigumba yamna excellent oigadaba educational institution ama foundation tobasi yamna puningda nungsiba aduga lamdam asigi praja singdasu aina kari haigari masigumba institution ama lakpasida fazana welcome tawraga support tawrakanda positively akoi saukal hobasu aduga mangal su phanghouna bagi scope ama kari tanja ama tina piban bada chanongi people sing praja sing boi thagatsari aduga chanung si karino haibasi mayam khangbirambasu yai sumna aina ningsang janing badi matam ama manipur gi revenue se chanung dagi tawrame Kolkata market ta British report phakto ga yengbiyo dum yarom gani sa oirame but aduna education si laktringe da ina kitang nungai jada ba hai tare del name pirimni British lakanda ekhoi gi samana se laura kanda Jorhat ki Toklai da research torkanda different forms of tea different qualities species research torkanda putho kanda hujiki world ki power ba sama khul kya organic te gi kari puthoe ado ekhoi se sa gi horak phomdi oiraga sa gi respect se ekhoi gi nasi gi migi lusingba ekhoi yauna support tawdabase masi ngasigi function sidage ekhoi amuna rethink tawrakanda sanung sigi historical background manipur gi matam amagi revenue gi source oramba ekhoi gi horakphamsu oiriba sida karmai tawgadage se masi su ekhoi ngasidagi khanba hogina se naina haijidinge National Education Policy 2020 si magi basic oiba poti karino hairaga affordable uldu da laaga tambada magi fee structure do oigera expenditure do leiriba mipum khudimangna affordable oigadaba aduga loinana quality same quality se pigadaba all over India da same quality pigadaba aduga equitable oigadaba hariba affordable the quality and equity se masi right to education da piriba constitutional provision ado madu phangnana ba hona bani masida kari tawe kanagumana haiba yai mapanda ngasai su panbi khre koi ki keynote address pibada manipur dagi satra mayam ama tongan mafam da chalaga ekoi ki hard earning money singse mapanda loina drain out tawrebo kari gi damakta parents singna macha singdo afaba education phangnana bai hona bane ado ekoi gi manipur se matamama educational Guwahati Shillong the rest asigi surrounding the lari manipur se the larik tamambang haktaneba mayam thigalagi yengbiyo DM college da tamgidaba mat ahan ba Mizoram gi chief minister singdo manipur gi DM college da tamamdaba nattebo aduga loina moi hujik hingi bane ex minister singdo that means matamama manipur se ekhoi gi akoi bada leriba yumlo naba state singi education gi hub oirame karmhai tokdana
aduk phajana leiramba educational hub ado dismantle and degraded tawrakanda aikoi se hujik educationally statistics tabudi highly educated haiba aduga yenguragadi aikoi temsek oiba adugu makhalgi education duna aikoi employability oideba aduna national education policy dadi ngasai haijagiba affordable quality and equity sigi makhada sidagi putholakpa chhatra singse masi employable oigadabana jigla e sahi ani hogre piriba framework of syllabus aduga quality masi khoi maintain tobatai masi lak matamda khoigi framework of education te yauri si machine learning gi yauri digital learning gi yauri aduga loinana important species se magi regional and mother language sida lairik tambina bagi laiba educational policy asida piriba national education policy na piriba se akhoi gi leiriba sarkar gi school singna mapung phana kare haigani mayam da delivered tawbase democratic system of the governance sida khara triple P gi model da akoina masigi se promote tawna bonai aduna ne Unacco na on behalf of the peoples of Malaysian policy sida de employability haiba wahi asi yaubunina masida classroom da takpa ngakta nattaba magi skilling gi process ama yaugani hairiba skilling asi pirakna bhonabada vocational and entrepreneurship ki sauraba kari haigani course ama yaugani maduna class 6 tagina 10 faudadi multiple vocational choice satra singda madu yengaga at least khoigi multiple vocational choice pigani adugi matung class 10 dagi 12 tagi de magi specialize on vocational se masi ani natul singna masa matom dana tongan tongan makal gi skilling gi vocational pi ba yada banina national education policy da a policy of conversing haidana ama yauri masida laka convergence tawrakanda tongan tongan ba sector singsiga akhoi link tawgani maruena masa mahu pharna ba chhatra sing sana khona bada innanabagi damukta youth affairs and years education ga link tawgani youth affairs to leriba sports ki fanna do maduna inter school sports meet or tongan tongan makhal ki school da sports curricula pibu matamda talent form tongu matamda youth affairs ka khoi ga merge tawgani madagi phawraba phawgalaba lead tawraba national level da international level da sanaba ngamgada ba khoi gi chhatra sing do makhoi gi damukta mu tongan ba hujiki new education policy national education policy da academic credit bank hangdoga ma multiple choice aduga any time da to khiba yaba sangakpa yaba sigi flexibility of admission se andaki national education si da piyaba aduga loinana industry ga khoi ga tight up tawdaba yaroi angang singdu ngasagi class 10 dagina 12 fauda makhoi gi vocational se concentrate toruk matamda conversing systems da industry directorate ka industry unit ka akhoi masi collaborate tawdaba yaroi aduga loinana medical ki su collaborate tawdaba yaroi trade and commerce ki su tawdaba yaroi loinana akhoi gi maruena even Manipur da hujik media ki ke circle se yamna effective oiba media circle lama la abanina even pi ngai dagi class 10 12 tagi hona journalist ki ithil pi ge har boidi media fraternity lairiba sing siga conversion tawrakanda masi angang singda khoi gi skill upskill and skilling hariba process asida pigada bane haba adu karma matam da pini haira gade hujik hana अखोई भारत सरकार ने लाउथोकरे बैकलेस स्कूल डे नम लाउथोकरे बैकलेस स्कूल डे वन बिगदोइनो हारगदे अखोई मांगदा हल्लमन सिंगसु लेरी कंटेम्पोररी मरु मपांग मैमसु लेरी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯔꯤ ꯁꯦꯇꯔꯗꯦ ꯁꯨꯇꯤ ꯉꯟꯅ ꯊꯥꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯇꯧꯏ ꯂꯦꯇ꯭ꯔꯤꯟ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯔꯨꯝ ꯁꯦꯡꯉꯤ ꯒꯥꯔꯗꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯏ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ sense of belongingness to the school aigi school your school haibasigi cultivate taweba ado marak ama kaidogre toilet sengba sanitary gi the sweeper gi garden gi chaukidar gi sumai pithokhrakanda ekhoi se dealing from the main mandir of education sidagi ekhoi isa se dealing taweba aduna handakti kaidorage da backless school day sida hariba industry ki me laikkai adu da laiba low ubada yamna hairaba pothok pothok pangamaba u suba hairaba kauna mayam se ngakpi raga masi tauna na ba honaba sida Unacco na achouba role ama ai logani haibagi thaja bado thamjari asiga loina na amakhakhtang ka panjaning bada mayam na di yamna hai national education policy sina akhoi ge han leramaba knowledge system si alter tawdore hongdore na adunate national education policy da lam gi tongan tongan ba varieties of language and indigenous knowledge singa do madu pull up examine torga amuna revibrate torkanda madu dagi kana ba mayam do maduna unified oiba Indian system of knowledge da madu gi contribution do merge tawno gi dongta ngarang na handa Ministry of Education la ekhoi indigenous knowledge system ki guideline ki madu ki kaino do publish tor kan daga siri all over India da circulate to bo hore wahi khara si haijaraga chanung gi praja sing aduga Unacco gi authority sing aduga ngasi gi lengbi reiba chhatra gi sangstan sing aduga CSO gi lusing ba punamak ekhoi gi Manipur se educational hub ama oise hargadi sugumba voluntarily thoglaga education gi lam sida excellent ama porok da honori base ekoi fully wholeheartedly ekoi kunamakki sohojok changi maramaduna Manipur si Myanmar ga dum hek tainana leibanina national education policy da su yauriba internationalization of higher education si lag matamda Manipur da leiriba educational institutions sing particularly higher education ki da leiriba university sing amadi medical ki leiriba college sing asina akhoi ki neighboring states dagi Bangladesh dagi oigera Myanmar dagi oigera madu ki kanaba do akhoi launana ba madu ki akhoi da hapsi oinana ba honaba da Unacco na tawraiba sigumba activities hai masina full support tawgani maramaduna society ki section khudimukta leriba isilina marumapang khudimukta aina yamna nolukna appeal tawjaning bade education hariba sector asida de thamoi sengna miyam yauna aigi tungi generation se arangba generation ama semba malemda ekhoigi wakalna rule tawba ngamgadaba ekhoigi contribution na ekhoigi putholakpa innovation na control tawba ngamnanabagi adugumba thakta Manipur dagi ekhoigi naharol sing ekhoigi generation sing se same si haibase mayamda ina appeal tawjari maduga loinana Unacco na su madugi spirit adu da follow tawraga ngasigi school se malemda yam tomthil loiba adugumba school lama ohenbiu haidana isor da puramjaraga mayam punama pu amuka na puramjari hello ikai kunajari wangasigi thoramasigi athoiba mithunglen oina lengshin biriba Dr. R.K. Ranjan Singh, Honorable Union Minister of State MOS for External Affairs and Education bo haining alaitana thagatpa phongdokchari ngasigi thoramasigi thoramapugi warol marichuna thambiramba ikai kunajari ba chief guest bo sinjalangjari bagi mau sinjaraga hanna nolupauchari mathang asina thoramasi makha chathajarak poina aikoina ngasigi thoramasi bu yaubinabagi damakta kaujari ba singi maraktagi ahanbada kaushinjari Shri Sapamcha Jadumani, President Federation of Haumi State Selenkat Pirak nabagi damakta noluk na hangachari ikai kumnajari ba Shri Sapamcha Jadumani, President Federation of Haumi State Selenkat Pirakani
aduga ikai khumna jariba bo aikoina chamna langjariba memento simatang pebiduna ikai khumnaba utpina bagidamakta nolukna hangatchari ngasigi thauramasi guest of honor oina lengshin biriba Shri T.A. Lokeshwar Singh, Honorable MLA Khundrakpam Assembly Constituency. Mathang asina maike asomgi ahal laman sing ahan bada mingway na mathang amutang ningsing jari ahan bada en tang basing Secretary Chanung Development Committee stays the lingkit piyak na may damagta noluk na hangatchari mathang da o pak pasing member uyumpok Gram Panchayat mathang da Y Kokngang Singh President Chanung Development Committee ahan bada en tang basing Secretary Chanung Development Committee. Thauram sinja langjari bagi mai kaidagi chamlaba memento simatang kudol tamjaraga ikai khumnaba uchari mathangda ikai khumna jariba o pak pasing member uyungpok Gram Panchayat lengket pirakli chamna langjariba kudol pot lanada na laushin biba hana nolupo uchari mathangda kausenjari Y Kokngang Singh President Chanung Development Committee. Mathangda Kausenjari M. Japan Chanung. Mathangda N. Sanatomba Singh Jila Parisad. Mathangda K.A. Chaubiton Singh Secretary KB Kumuda Society. Mathang lengket piyak na bay damagta nalug na hangatchari M. Japan Society. Mathang lengket piyak na bay damagta nalug na hangatchari. Lengshin biriba kwai pumna magna aikoi thauram masibu pungning thogat piboina ahoba khubak amamtang khubiduna aikoi na langjariba kudol pot sing asibu laushin biriba ikai khumna jariba sing busu pungning thogat piboina mayamdagi sahayog adu nizari haininga leitana thagat pa phongdok chari mathang asina ikai khumna jariba ngasigi thauram masigi guest of honor oina sulengshin biriba Honorable MLA Khundrakpam Assembly Constituency bo ikai khumna bot pinabagi damakta noluk na hangatchari Sri Laishram Khogen CEO Unacco Group of School na penagi replika sima kudol tambiduna ikai khumna ba utpigani. Thank you, sir. Thank you so much for doing the honor and accepting a token of love and appreciation. Thauram makha chathazarakpoina ngasigi thauram asigi guest of honor oina lengshin biriba Honorable MLA Khundrakpam Assembly Constituency Shri T.A. Lokeshwar Singh na thauram asiga mari leinana wafam khara thambina bagidamakta nolukna hangatchari. Ngasigi yai faraba numidasida Unacco School Excellence in Education Foundation stall lying Thauramasi Chief Guest ki Pamalanda Pambiramba Aiga Uncle Honorable Union Minister of State for External Affairs and Education, Sri Dr. R.K. Ranjan Singh, I ahan mamukta degai khunbucha warna kendra ji mohut chenjara gai welcome to Tokjari kai khunju sari hadan nolukchari guess onage phamala da phambiri ba ai giyamba Sri Govindas Konthokjam, Honorable Minister Works and Ayas Pushay ni kai khunbuchari aduga hotel lingjem biramba now Honorable
Minister of Health and Family Welfare and IPR, Sri Dr. Sabam Ranjan Singh, I kai kunabuchari, aduga Honorable Minister of Cape and PD and PICD, I now Honorable Sri L. Sushindro Mitai, I kai kunabuchari, Lona na function sigi. President ki phamlan phambiriba agi marup N Irabant Singh, Chairman Unacco Schools, aduga mang dalang simbiriba all the invitees agi Amba Singh agi Marompang Singh, atop top langbiriba agi lekai dilakpirik ba agi Allaman Lagrujun Singh, Satra Narul Singh, aduga school sigi Gamning Budi, gi member Singh, ada electron print media gi sinok sing punamak ai kai punabuchari. Nong se taram dragadi yamna nongai gadamne adubu kari hana ishorna kari hana sem habdi dikhangre khoigi manipurda leba phatta punamak se uba phangna bhaina taba malin nong se na sumkan bada adu ahan mamakta dai ngasi lengbire liba khai khibik punamak dai request am tak jari madodi hek saung gete ge hajilak pasi lambi macin jau buat lambi se masih asik kita makta asai ngakpi gani hek nong ta betul ke catana bahaya betare adu buhar lambi se maruina siam na naba preparation tauring ada nong ta bana hanjilaki bani house ta ain hek opposition phamba 2018-19 bakti har lambi se mayam na khangbiram bani Polom ta thok ki belaite adubu opposition na phama tung dai sakasu paisa tang problem lai bana ni khangde honorable minister house ta hek assurance piraga tawung ngi de handakti honorable chief minister of state sigi aigi tamo birienda aina house ta puthokpa matamda sungsoi soidana mamangda torum dragasu sungsoi soidana taurage hadar assurance pibi bedagi ngasi aigi tamo govindas works by vision joren choin haragani sungsoi soina semagani habesem dai acheba thajabani hariba ani makse hagi wase ngakna satpane sum khanjabada opposition gi waite ruling walaite ainu ta adagi ai tamogum dasu mase works mamangi hek mana karapada works kaya pai works department pai gre aduna what is the function of khogi PWD sema patan khangbi bani na soidana habirakani adubu aina masagi mayang mo chinjaraga haije batare sungje soidana semagani lambi se sigi central sponsor scheme jis laktingi mawangda state ki share dagi haitar state ki state sigi haitar fund dagi khara hana semsi ko haidana haina bani dubu soidan tawbirakani haidona koi 100 days program da su yaubi tawbudabu harab 100 days yaubi program se masi insufficient ore aduna mase fan kharaga hapiraga haina gi tamo govindas honorable minister joy haija bani karigino lambi sa tumati important ore se hariba sigi residential school ama sagado se mase khogi manipur gi damta di han basu oidoribni adugo khwaidigi north natraga all india gi ona khwaidigi maming sapa education section da amasu onana ban haidana ai gi marup ira banda da before sigi hangrangi mamang da in mawon da commitment lawjabani hak phajana salai bang ngamgadra ngangbin haradi whatever aina hek darka lebe eje kindri si mau chinjaraga darka lebe khai da haibiu angama mateng pangjage lam gi darka le lam gi mateng pangjo haibra lambi gi darka si lambi gi mateng pang haibra loina wadar gi darka le si loina mateng pang financial darka le su financial darka mateng pang haibra haina hangjaba kanda yes haibadagi taurasi haidana sigi lamse khoi khun sitamine punamuktegi ayab lauri haraga mase khoina cooperation pijari haraga harabi school se hangdon jabane adubu now he is a committed person ne hagi beta thabak onthok pada businessman amoina orgasu thabak na utpana hanba hauji foundation to line tawrise hanna already haraba infrastructure se ki damutana khogi
foundation pun maximum 95% lower bani. Adubu hariba kanu sigi kari haitara coronavirus lakib degi sigi pandemic si lakib degi thabak si pura lakib degi ngasi koi sangwan uda bani. Adubu soidana orani February ki thabaki mangda ma soidana miyam de sinnagani habase ma habi karigumba hariba pandemic de lakidra ba loino dro si problem like dro wedi ma he will do. Ma soidana tawgani habase ache bathaja bani aduna school lama sakol na ba education sakol pa base khwai degi darkar le base lambi thong ne and khoi gi loina order ne mafam dugi har base lambi si hauji ki kaibi ro se na chanung ta ba lambi si da angang tam ya ba na te ba lambi da la tam du ne ba ado di any education section sakol have tar the first han bada government gi pungin chin jai ji su adigi intelligent mang puning jing jai jesu school lama lebe tarabdi school lu ki yongna no na ba matam da angang jida matam mangna na ba satra da mu oja sing da chapada convenient ona na ba quite da kale se and the first priority se lambi ne ba communication adu ida makta hauji mayan uwire ngani hek irin turel mathakla le thong se thongin sar se based on sigi school mayamam lebe mayan se oja sing lakpa kanda convenient ona na ban hai to na thong si simak de matik cha da na karo taru ka lain khai ga nipan sam khara ni 2016 ni sara ko ne du handagi February thas da sanga na ba panam thamjare bine lore 80% lore hauji mathak hapa ga haire ga lore makhong hai bu lore aduna handagi lakaro February thagi mang sidadi hare ba sibaki lambi se adum hayeng mathang dadi aeroplane ta dung na mathang lakpa kan da ini phangse lakpa kan da mathang da lakpiu sigi sanga ba da soidana ngasi lengbire punabak lengbira aduba ki mamang da khoi labi si loina na hoda jega da myam da soi appeal tawjari sigi sanung da lambi ji okchi pitok pik bane khoi praja ga ngangnar ga yanar ga at least double lane chapa yana na bahai da na khoi sinau ji tana bani gamen paisa ngai bidi yar roi ram da sahib ai ga naga tangkhai puthong na rasi aduga harba lambi se mase community me ana chapa lambi ni adu ki matakta sigi residential school dem hangam ni na hai dana akuni haina daga at least 50 feet muk bak na na bahai dana tawjabani ado yanare sungsoi dang February tha bag mang da uba phang ne dana mayam da sunu ju thamjari ado go loisalak pada hariba infal to songmang kaibi roche honorable chief minister ju assurance pibiram ni na hariba CRIF haina central fund nama lai asi makada sungsoi sona tawrajana ai proposal thajare adubo honorable minister soidana mase tawgani tawra habirani soina tawbiraken ju khalle ado ai na sum khoi chimja sing injani tadaba matam da ju sungsoi sodana harese mechin chingba lambi mo gedawni na haidana man tawbirakpani adoga aigi laikai de lengbirak liba khoi karoi thangna laikai sing lakbiri ba chinau sing imaibel sing gi marom bang sing mafam daina appeal tawjening badi sigi school se tam bang ngamna ba khoi kan hona minasi si school se tamu tamagadi sungso yudra isa do mangaro hebase asima kakten di thajabiu ini drakal ba kam sa ngam mateng pangjiga dona asi thangna ba saung de laibri village sing pudi mak mafam so ina appeal tawjari aduga atop top di lengbirak liba khoi Unacco bu amasung managing director ai gi maruf khoi iraban tabu thajabi ba khuti maki mafam su aina pil tawjing base education haiba sidi ma sigi filis dai thawai ka thoi gen khalaba mi mu orabnina all the guardians punamak satra sing punamak faculties punang su asuma miyoje thola gadi koi punamang na aigi megi jat bijat khaidana don dola khaidana fully cooperation piraba kanda khoi gi lamdam sida ngasai gi atopa residential school atopa state level misdegi hena ama phangba habdu ai soidana phangene khalle aduna mayam dege ne su harba ai marup irabandar tawjiri bisingda soyangam yaurga su madu punamak to cooperation pbu haidana su ai sigi Unacco school chanung sigi mo chenjalaga amusungai appeal tawjari aduga aina amuku hajing base school lama maming chapa
masi school sibu tamadi angang mangdra bani ko habase karam haina tawada gajdi madoda maintenance to maintain to buri ba magi managing madoda simbi lang buri ba magi makok tu makha polle faculty makha polla bani na education nai ba sidi koi bu tambi tapki ba professor mayam yaw re sida koi bu hek tambi ra khutpa tambi sum mayam lai re ain haibu so artha le roi mayam hena khamure moy khangang bi rakani adubu aina thengna jarak pa eje MLM ओइबदि थेंनारकपा सात्रसिंग थेंनारकपा ओजासिंग थेंनारकपा अदुगा इंटेलेक्चुअल थेंनारकपा गि एक्सपीरियंस अमा तांग तमजे गादन आई हाइजबने मरमदे स्कूल सिगी मनाक्सिदा एनी स्कूल दुगी पेरिफेरी एरिया दुदा लैबिरिबा एनी संस्थान एनी इंटेलेक्चुअल एनी पुनमक एनी पर्सन पुनमक्तना सी स्कूल से फरक इन्हें खल्लाबा ओजा फबंद लाबा साथुजा फमद लाबा अदु इबोरगदी कोई सराउंडिंग लेब्रिबा मिपुंग खुदी बंगना आइगी लन्नी को आइबसे असिम खक्तंग ति आई तहुनजनेंगे मसी तोक्तब मिकुतदा फनोका मान फनोका फाउजनो तोजनो से सनुंग धारोने ngaita numai muka mi hato adigi chang chang mi se no yu thakpani sa cha mayam le ren khalo ju school manak to da gundang ata ngai bani angang thor hatok piram na kamai tong haragati kamai ne angang si school tam la kani maramatuna ene school lama phaba school lama le raba adigi surrounding de le ba all khogi civilian haitare ne civic sense pa le raba adu le raba kan da school la sakhwat kani otherwise sakhopat lugni habase aigi kendra sakhi ma ka phangjaba haiba tare handak taina Soma Higher Secondary School se 2016 da accreditation to bane 15 to 16 da ha nadi satram ta lemre adubu hojiti satra se class ta section ABC khaidok ta chandre kari dagi aina aigi Somang area do leriba kun khrado fully aina awareness tawri haraga masagi oja singju phajana moina lakpada kayamna nungai te moida kari difficulties leite degi kari tawise khoina fully cooperation piraba kanda club mara pabi village authority including elected members loina ai samak fully cooperation piraba kanda angang se phajana tamme oja singju phajana tamme harba in school ju phajana aina MLA local area development fund dagi karo kya sangi haraga ai phajana साइगी स्कूल दो आई सेंगबचरे हारबा सेंगजरबी स्कूल से हौजिति ओजा द्रका लाए छात्र मरांग करे लेकाय फरे अदुने साइजे बा स्कूल से फानसे तरदी मरुइना ओजा तंबिगतुना क्वालिटी लेत्रबा क्वालिफाई ओद्रबा इबेम इसिन यान क्वालिफाई ओद्रगदी मामा पाना सी स्कूल तमगा आई छात्र एग्जाम मांगदु बय तरदी कानर हेबी वखलम लाभनिना असी स्कूल तमदी MLA ने पारा गाइड तौले बना ऐसा फर्क नहीं भी वखलम लाख पसे असीगुमना आइन हाजिनंगी हारबा सनुंगी दलेबे उनाको रेसिडेंशियल स्कूल से आइगी सनुंगी प्रजासिंग अदुगा आइगी कबी कुमुदागी तारे खुंगी प्रजासिंग कबी दलेबे प्रजासिंग लंबोई खुंद दलेबे प्रजासिंग उइंग पुत दलेबे प्रजासिंग चिंगमांग दलेबे प्रजासिंग लाइको दलेबे प्रजासिंग ना सिगी स्कूल से कोई पुनमकी लन्नी सिदा तम फंगदे इसाजे सोयदन डॉक्टर और इंजीनियर और IAS IPS फंगगनी हैबिगी थाजब पोंगनाबा आइगी मरुफ इराबंतम सुमागी कलीग्स गमनिंग बोदेदा अपील तौजनिंग से सिगतदी ममिंग से थोंगनाबा होना बिउ अंगम कई दरकालेसु अंगम मतेंग पांगजेगे बि हाजरगा अरोयबदा आइगी तमो गोविंदास नंगसी लिंगब्रेगलिबा अदेगी नाउ खो ऑनरेबल मिनिस्टर PhD पाइबनी माजु कमिटी सबनी वही वाटर सप्लाई जिसि लेरे अदु खरा वाली से मा गाइता सनुंग लाक्सबनी सनुंग से माय फैमिली दुंग तौजबनी सुंसो जोदना हौजी सनुंग वाटर सप्लाई स्कीम जे कोई जेजे मखादा याव लेरबनी अदु खतंग अपग्रेडेशन तौबिना बन हाइदना सनुंग खुंजिम हो छनजरगा आई अपील तौजरी अदना आगी तमो गुमदासना सो सोयदना लंबिसि मतंगदा एश्वरेंस सोयदा पिरंगन हाजे जे थाजाबनी हाइदना मायाम पुनमुते बिदाय लौजी थैंक यू वेरी मच Thagachari
ikai kumnajariba Shri T.S. Lokishore Singh, Honorable MLA, Kundrakpam Assembly Constituency. Ngasigi thoram masigi ikai kumnajariba mitunglengi marik chumba warol thambiramba hainingai leitana thagatpa phongdokchari. Mathang asina thoram masi makha chathajarak poina aikoina mamangda tawzakiba ikai kumnajariba mitunglen singdagi aikoina hana baton kachakraba sing kaukhatuna ikai kumnabu chabagi tanja adu lauzari ahanbada kausenjari Suresh Huidrom Design Studio Mathangda A. Jimmy Carter Iron and Steel Works Mathangda W. Basanta Singh Proprietor Tiles Valley Mathangda Mr. A. Rabin K. Singh son of late renowned engineer A. Narendra Dhwaja Singh Mathangda Mr. Tapan Proprietor of Shikha Sanitary Chingmairong Mathang same saduna laibina bidamakta naluk na hangachari aduga ikai kumnajariba Suresh Huidrombo aikoigi memento CPB nabagi damakta naluk na hangachari ikai kumnajariba Shri L. Susindro Maitei Honorable Minister CAF and PD PHED ngasigi thoramasigi guest of honor na memento si lantok pigani. Ladies and gentlemen, a big round of applause for Suresh Huidrom Design Studio. Thank you so much. And next would like to request A. Jimmy Carter Iron and Steel Works. A. Jimmy Carter Iron and Steel Works. Ladies and gentlemen, A. Jimmy Carter Iron and Steel Works. Thank you so much. And next would like to request W. Basanta Singh, Proprietor Tiles Valley. W. Basanta Singh, Proprietor Tiles Valley. Mathangda Mr. A. Rabin K. Singh, son of late renowned engineer A. Narendra Dhwaja Singh. Lengkat piyak na baydamakta nuluk na hangachari. Mathangda A. Rabin K. Singh, son of late renowned engineer A. Narendra Dhwaja Singh. Lengkat piyak na baydamakta nuluk na hangachari. Rabin Kesh ki mathangda Mr. Tapan, proprietor of Shikha Sanitary Chingmairong. Lengkat piyak na baydamakta nuluk na hangachari. Mathangda Kausenjari Gautam Wangkem, Branch Manager, Axis Bank, Kwakaitel Branch. Mr. Tapan, Proprietor of Shikha Sanitary, Chingmairong, stays the link at Pirk na Bigdamagtan Naluk na Hangachari. Ladies and gentlemen, we have Mr. Tapan, Proprietor of Shikha Sanitary, Chingmairong. Mathangda Gautam Wangkem, Branch Manager, Axis Bank, Kwakaitel Branch. Ladies and gentlemen, Gautam Wangkem, Branch Manager, Axis Bank, Kwakaitel Branch. Mathangda SBI MU Branch ki any representative lingkat piyak na baydamutan naluk na hangachari. SBI MU Branch, any representative would like to call upon on stage and give us a moment to felicitate we have a representative from SBI MU Branch. And to felicitate Honorable Minister CAF and PD PHED, guest of honor of today's function, Shri L. Susindro Maitei would like to request once again Shri Arup Kumar Mukhopadhyay, Director, Unacco Group of Schools. Presenting a replica of Pena.
Thank you so much for doing the honor. Ikai kumnajariba guest of honor na ngasige thoram asiga mari lenana wafam khara thambina baidamakta noluk na hagachari. Ahamaktada lamdam asibu konbiriba ishorbu aina thamoi nungda chena thawunajari nasigi Unacco School Excellent in Education haiba chanung sigi function foundation stone laying ceremony function asida chief guest ki famham landa lensin biramba Sri Dr. R.K. Ranjan guest honor ki famham landa lensin biriba Sri Govindas Konthaujam Imarup Sri Sapam Ranjan aduga Yamba Lokeshwar lamdamasigi MLA aduga Unacco gi chairman Yarabanta Yamba Soina Maya ikai kuno uchari aduga mangda lingsen breba akoi akoi gi lamdamasigi yamna maru oiba media gi chinlaw sing editors sing mayam ure nahangai di amukta punna ubuje phangdamne dona sidi Nasigi Yamagi, Akogi Unacco, is the Punna Loy Upang, the entrepreneurs sing Mayamsu, Loynum Upang, Mayampuno was saying Amukan, Ikaikunova, Loynana, Mayampuno Kurumjari. I Nasigi Lamdamase, Nasigi 22 years Kumbagi among the Leramba, Mong the Dagi Nasigi, Mong si Yamna own ba, Ado Mama, Lerambasi Yamna Nungai Pawi. Sahi kunithoi mamang aise 2000 ki wari ni madui matam du da sanung se chatpa se akhoi mi mari manga do rangone swai da lai satpi o se kanam sanung da sau se kanam ya de matam du lambi phatab da inatana lambi na taba mi atop khara haitare lamdam atop de laga phatab ju swai da khara lai gal leba matam du da aduna salasu Kaibi aswai da gari ga thamamba khong na satlusi haibagumba mayam na hainai se gari wo sang gari chanung da hapta am leite yaroi se heta haire ba mayam se ado na sidi adugumba awon ba ma lakpasi yam na nungai ado da natana lamdam asigi chel naw singda Manipur punamakta khodong chaba pigadorba suguma school ama residential school ama sanungumba jaga ama da Hangak Pahibase, Chanungi Praja, Chinao Sing, Amasun Kundra Pongi Praja, Chinao Sing, the quite like Pavane, I Hijaningi, I Amukazo Hana, Unacco Gi, Chairman of Viva, Yama Irabantadai, Yamna Tagapa Pontoxi, Madam de Karigino Hamatam, the Lamdamase, Maming this from Taraga, Park Satawalam Nedu, Siguma, Homer says the Smina. School lamaga hangbi dana mayampuno maki benefit mayampuno to benefit pibi ni habase masje na live phabo leitre nai admai sumai thamjage adu amana khoi ge ai kendra da haiba tare ko ai kendra da any private school hangak pase mase moi school founders ina di heta nungai ro de bachane ai na hai dois ai gi di lamda madu dai da ai gi lekai da na traga ai mafam do school lama hangbi ga di Mafam dugi miyoi kharadi akoi free of cost like tamhan biyo se ai always ai high bane ado swai gi lekai gi chil naw sing gi de ado umba demand sing thamong da thamam oi da di khang de ai gi oina di tham bane ana ai moina thamam da ba le ga su any class ama da hai batare satra mam di Unacco na pukchen chauna lamdam asigi chil naw sing asi Taman biyo se Unacco ki chairman da request hoje swai di abi gani ai khalle mar masigi achauba problem khalle bako masi ai gi kendra da thokko problem ne masigi disturbance lamda masi is da hanga da school se leka esi gi miyo sina cooperation pidra di yaroi da mayam le na sai koi tamo location na palamdo swai je phataw mayam le kana school langning do no school tam kana lamning do yam chumba wane aduna madugi relationship to madu phan gi haragadi madu umba thabak thorom jino khara tawba darkar le maram de kai gino haiba tamda ai gi yum mamang da yum phajam sare building na tragana either sports complex oi be
ꯑꯩꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯪꯉꯒ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯪꯉꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ 인터ꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯁꯦ ꯐꯥꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯗꯨ ꯌꯩꯈꯥꯏꯕ ꯊꯤꯡꯒꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯍꯧꯁꯥꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅꯕꯁꯨ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯁꯥꯇ꯭ꯔ ꯑꯃꯃꯝꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯌꯣꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯅꯧ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯔꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯏꯔꯕꯁꯤꯡ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯨꯀ꯭ꯔꯥꯕꯤꯅ ꯌꯣꯛꯄ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯌꯣꯔꯤꯇꯤ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯁꯨ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯨꯅꯥꯀꯣꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯌꯥꯝ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯩꯁꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯑꯩ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ तसेंगना मैं एम्प्लॉय है याम लूबना करीनो है कांदा अखोई लेकाई दे लेरमने अखोई तौनिंगबदि तौबा यारोय चानुंगी चिल्लाउसिंगसे मीबुदि याम फबने दो खरा खरा सु मी अदुम अफब मयाम मरता अदुम खरा सु अदुम यावदि यावबनेबा अदुना मदुना के एम्प्लॉय संगोदि यूनाको से खरा सु बेरा कादोय जाने अदुना याम स्ट्रिक्टली लेकाई गी चिल्लाउसिंगना एनी एम्प्लॉय पिहनबा मतमदा हाना रेकॉर्ड खरा फत्तबसिंगदुदि स्कूल चंगसलु हल्लोनो हयेंग बेरा काने अदुना अखोई लेकाई गी लेबिरिबा मरुओइना इचिनाउसिंगना डेवलपमेंट कमिटी कोई चानुंग डेवलपमेंट कमिटी से हाँ कुइरे अइना खांगबदा दो सिगी इचिनाउसिंगना खितंग येंगसलगा कोई एम्प्लॉयसिंग जनरेट पीबा मतमदा खर येंगहनिंगे अदुना मदुमा क्यासिंग अदु अइ हाइजनिंगे अदुगा अमा खंगना ख्वाइ नुंगाइबा म यावेना चाइ कैनोसिस कोई मागी स्कूल सिगी लाकदब स्ट्रक्चर्स देइसा स्टडी फुटबॉल फील्ड खदा उल्ले अखोई विजुअल ददि अदु अखोई चेयरमैन ना हाइबददि हॉकी गी अमगा क्रिकेट स्टेडियम अमगा हापने है अदु मनुंग द सुम लई हितादि यारोय अदु चानुंगी लेइबा मिसिंग दु सानबा यानबगी मोंग दा तौबसे दरकार लेगद्राना अइना हौदोपदा गाइरि चेयरमैन है मधुगी तोान कैंपस हेक लाप चानुंगी चिल्लाउसिंगसे सानब यानब तोानब कैंपस होइदोइने माना अदुमाइना थम्बिएब अदु मसी चानुंगना मुंग लमजे खरा मु हेना पीरब लैबदी चानुंगीसु लमदी याम लेरंगने अइना सुम खनबदा खरा मु पीरदी अखोई ये स्कूल सिदा नतना सु स्पोर्ट्स एकेडमी अमबु अखोई हाप यागद्राना अइ खल्लेब अदुना सुमाइना तौबिबसि याम फै मयाम पुनमक्ता सानबगी खुदोंचाब पीबीबा अखोई ऑनरेबल स्पोर्ट्स मिनिस्टर सु यावबिरी अदो मानसु दुम पांगबा याबा लेकाइसिगी चिन्नाउसिंगी येंबिरगा दुम तौबा याबा सुम तौबिगनीना अइना निंसिंगजगे अदुगा अइगी साइटगी हाइतारे अइ साइटेबुदि से चानुंगी से हेम्पम अमखक लैमने अदा आसोंदा अमगा अदगी से खुन मसा मसा अनि हुमसिगा इस वाटर सप्लाई से लेतब अदो तौदी चानुंगी कांगू सु मंगाइरे सोनगी चिंग मथक्ता लेब मीसिंग सु मंगाइरे उराबु यावना मोइसे चाबा कांगूने सिंगदी याम पुथोरकनेबा चानुंगदगी अदो कराइदेनो सिंग पुथोरइसे कराइदेनो कमाइन तौनो येंगाना सिंग पुथोरकबदा सिंगदुदंग मसादुदंग यालदि फगदब उरासु यावना उरुसु तोंगाना फंगेबा चानुंगसे अदुना मसि क्राइदि लाइनो हागदा सोन मथक लोम कांगो स्वाइजि कांगो अदुना यारिगैदि चानुंगी इचिनाउसिना अइना पाइरिबा डिपार्टमेंट असैसा इसिंगी प्रॉब्लम लेहलोगे हायदि उरा फोकoi थबक सिमदंगदि तोकपियो योनबसु तोकपियो होय सिजनदा यादबगी खरा मसा फांदना कोतना खरा सिजनबदुना तोंगाबमने हेक अरैबगे लोइनमु कागा योनगदमने हायरदि अखोइगी इसिंगी मेन लाकदरबे इसिंग कराइदेनो सि मयाम खनबियो सि होजे वाटर सप्लाई जे अखोई चानुंगदम हापे पीएचडी डिपार्टमेंट दा सोइना सारनी रिसोर्स दी कराइदेगिनो पुखरी असौबजे हानदि बाटिन न कलमने होजिदि पम न कापदोइने पुखरी दि हाले कंघरनी कराइदि इसिंग न पीदुरी मसिजु मयाम खनबियो अदुना अखोइना बोरवेल खरा तौदुरी
ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯔꯋꯦꯜꯗꯒꯤ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯗꯤ ꯉꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯦꯟ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯎ ꯋꯥꯁꯦ ꯈꯔ ꯊꯥꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯁꯤ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯁꯨ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯄꯤꯕ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯆꯥꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯒ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯎ ꯌꯥꯗꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯧꯗꯅꯕꯅ ꯃꯗꯨꯝꯇꯪ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯇꯔ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏꯒꯤꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ 2023ꯒꯤ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯨꯝꯕ ꯇꯥꯒꯗꯕ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯃꯥꯔꯆ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯃꯅꯨꯡꯗꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅꯨꯡꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯄ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯈꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯤꯁꯥꯡ ꯁꯤꯟꯅ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯩꯍꯜꯂꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯎꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯛꯇꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯦꯋꯥꯔꯅꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯒꯤ ꯆꯤꯡ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯩꯕ ꯎꯏ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯅꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯗꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯔꯤꯈꯩ ꯄꯤꯕꯤꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯁꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯈꯪꯖꯩ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯝꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯏꯔꯥꯕꯟꯇꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯅꯝꯕ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯀꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀ꯭ꯔꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯎꯅꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯟ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯈꯔ ꯊꯣꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯁꯤ ꯁꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯖꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯁꯨ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯗ ꯐꯒꯠꯀꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯣ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯥꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯗ ꯐꯦꯕꯋꯥꯔꯤꯗ ꯁꯪꯒꯥꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯍꯨꯟꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯁꯥꯕꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯧꯔꯝꯃꯦ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯁꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯕꯦꯁꯃꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗꯤ RCC ꯁ꯭ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯅꯤ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯤड ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯗ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯋꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯥꯡꯉꯛꯑꯦꯀꯣꯅ ꯑꯩ ꯍꯦꯛ ꯄꯟꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯒꯣꯕꯤꯟꯗꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ ꯊꯩꯗꯣꯛꯐꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯃꯤꯅ 10 ꯈꯛ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯦ 200ꯃꯨꯛ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤꯅꯦꯕ 10 ꯈꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯆꯠꯂꯤꯗꯤ ꯑꯗꯣ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗꯤ ꯚꯥꯔꯤꯗ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯑꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯀꯣꯟꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯩꯁꯥꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯔꯤꯁꯣꯔꯁ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯅ ꯈꯨꯕꯥꯛꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯗꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯐꯒꯗꯕ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯨꯠꯕꯣꯜ ꯐꯤꯜꯃꯨꯛ ꯄꯥꯛꯄ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯞꯄꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯌꯥꯡꯒꯖꯔꯅꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯦꯟꯗꯕꯅꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯣ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯋꯥꯛꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯆꯥꯅꯨꯡꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯖꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯑꯃꯇꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯛꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯒ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯖꯅ ꯑꯝꯇꯪ ꯁꯦꯝꯕꯤꯌꯣꯅ ꯑꯩ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯗꯣ ꯇꯥꯃꯣ ꯂꯣꯀꯦꯁꯣꯔꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯃꯨꯡ ꯀꯩꯕꯤ ꯁꯣꯃꯨꯡ ꯁꯒꯣꯜꯃꯥꯡꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯕꯗꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 100 days ꯌꯥꯎꯋꯦꯅ ꯇꯥꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯂꯥꯛꯄꯗ
lambi da nung ju khara thabo ure aduna hauba horamni na soidana ai loira kar na khali aduna hauda ba potoni problem rei se semba ba haudradi loiro e aduna semba horamni soi loira ni aduna tamo lokeshona sagol mang kare somung sagol mang roto man handaki sesel la ko de ai palakada mandre na in khali aduna soi ni yamagi pamiba lambi si soi na mai pakani honorable minister na 100 days ki khoi program da su yawu i aduna soi dana lamdam asi imphal east ki manung chaliba akhoi khundra pam ac gi sanung hai ba lamdam asi su hena mai pakpa ade hena develop leiba adum na hena fajaba adumba mafam mu oisnu na ai smai sum thamjage aduga khoi gi nasigi mang da lengsen biriba akhoi entrepreneur sing mayam haiba tare khoi chin lau sim mayam uri Unacco school lamni na swai da su kai kai no develop to boya ba sing khara punna to minerdi he na mu chakhot po ini aina ina khali aduna mayam punna mona to poya ba business swai jaiza khara expand to bio na ai smai so mai thamjage adoga khoi gi na si CSO su yam uine CSO gi leader sing jam ure ne na sai gi media khatan na to hai tare CSO leader sing mayam se ai pak pa u de ba smai na media ne adagi CSO ne adi entrepreneur sing ga smai na punna u se na si function sin bo ham bo reng da male punna phambo u se ado CSO jing i chin lao sin na su akoi lamdam asing gi matang da akoi ojaran jan na sai cha gi matang da ga panbiram do ai na sin ha mane ta jaba aduna CSO gi chin lao sin su mayam punna mong na punsan biraga adagi mayam punna mong na sorot pibiraga akoi gi chanung gi lamdam asi chakholakpa mai gi lakpa se da mayam punna na support obiraga amuka hanna fajaba do momo ohensi adoga media gi chil now singsu nasidi editor mayam su yawbiri adoge akoi gi oja danari election su yawbiri ai na sai gi haijeri mo oja danari election se oja se manipur university do thengna budagi nasi thengnai si gadi aham bo rang da male tv da kai de dum uba ado oja su akoi gi lamdam asi gi yamna maming leiba dum bo jani aduna hairiba lamdam asi chakhot na honu matam da tv discussion do su atai te du su mayam punamakta invite to biraga lamdam asi amuka hanna chakhot na bo honor po da mayam punamona mateng pangbiyo adoga Unacco school bu su mai pak po oibiro na haijeraga ai swai sum tension jarage Thagat perform dokchari ikai kunajariba Honorable Minister CAF and PD PHED Shri L Susindra Maitei ngasigi thoramasigi guest of honor gi warol marik chume thambiramba hainingai leitana thagat perform dokchari mathang asina felicitation of local members engineer architect landscape designer CSO students organization and eminent personality of Manipur makha chathajarak poina mathang khajikhtang thuna kausinjari ikai khumnajari basingna khonglei thuna lingshin birakna bagi damaktasu nolukchari warau biroi ahan bada kausinjari and Benju Singh BB and Associates award to be received by K Bhumiraj partner BB and Associates would like to request and Benju Singh BB Associates award to be received by K Bhumiraj partner BB and Associates Hairiba award SCPB na bagdamakta ikai kumnajariba ngasigi thoramasigi guest of honor oina lingshin biriba Shri Govindas Konthosum Honorable Minister PWD and Youth Affairs and Sports napu nolukna hangachari BB and Associates and Benju Singhi behalf the award Sibolo Biriba K Bhumiraj partner BB and Associates mathang the kaushinjari ikai kumnajariba Shri Dilip Yumnamcha President Pandam ikai kumnajari boja stage linkit prek na baydamakta nolukna hangachari Shri Dilip Yumnamcha President Pandam ikai kumnajariba oja Dilip Yumnamcha gi mathangda ikai kumnajariba Dr. Dhanarbir Laishram social scientist oja linkit prek na baydamakta nolukna hangachari Dr. Dhanarbir Laishram social scientist
Ikai khumnajariba Oja Dhanabir Laishram Lengkhat Pirakli. Mathangda Ikai khumnajariba PAs Nandod Luwang President Amuko Lengkhat Pirakna Baidamakta Nalukna Hagachari. Ikai khumnajariba PAs Nandod Luwang President Amuko. Lengkin Birakli Ikai khumnajariba PAs Nandod Luwang President Amuko. Mathangda Kaushinjage KAs Athoba Vice President IFSA Convener Mao Imphal Coordination Committee. Ikai khumnajariba PAs Nandod Luwang gi mathangda Ikai khumnajariba KAs Athoba Vice President IFSA Convener Manipur Imphal Coordination Mao Imphal Coordination Committee stays the Lengkhat Pirakna Baidamakta Nalukna Hagachari. KAs Athobagi Mathangda Ikai khumnajariba Jitendra Ningomba President CCSK Lengkhat Pirakna Baidamakta Nalukna Hagachari. Kausanjari Ikai khumnajariba Jitendra Ningomba President CCSK. Mathangda Kausanjari Ikai khumnajariba Khoirom Loya Lakpa Editor Naharol gi Thaudang. Ikai khumnajariba Oja Khoirom Loya Lakpa Editor Naharol gi Thaudang. Ikai khumnajariba Oja Khoirom Loya Lakpa gi mathangda Kausanjari Ikai khumnajaribi Y Kunjarani President Amawova. Ikai khumnajaribi Y Kunjarani President Amawova stays Lengkhat Pirakna Baidamakta Nalukna Hagachari. Y Kunjarani Laktre Haina Lauzaraga Mathangda Kausanjari Thangjam Apabi Amukana Kausanjari Ikai khumnajaribi Y Kunjarani President Amawova. Mathangda Simsaduna Laibina Bagidamakta Nalukna Hagachari Thangjam Apabi General Secretary Poirei Laimarol Maira Paibi. Ikai khumnajaribi Thangjam Apabi General Secretary Poirei Laimarol Maira Paibi. Ikai khumnajariba Hagachari L. Joy President Ursham Manipur. Ikai khumnajariba L. Joy gi mathangda Ikai khumnajariba Mukesh Proprietor TransKing Lengkhat Pirakna Baidamakta Nalukna Hagachari. Would like to request Proprietor TransKing Shri Mukesh to be on the stage and receive the token of appreciation we have arranged. Yes, we have Shri Mukesh, Proprietor, TransKing. Mathangda Kausanjari, any representative from Axis Bank, Thangal Bazar. Axis Bank, Thangal Bazar branch representative Natraga Kanaguma Muyama, Lengkhat Pirakna Baidamakta Nalukna Hagachari. Mathangda Kausanjari, Ikai khumnajariba Lamdamasigi, Saknairaba, film actor, renowned film actor of Manipur film industry, Gokul. Would like to request once again, Gokul, renowned film actor.
Thauram Makha Chatazari Sinjalang Jerbiga Ayaba Lauzaraga. Ladies and gentlemen, we have Gokul, renowned film actor of Manipur film industry. Thank you so much. Chamna Langzariba Kudalport Lanadana Loshin Biba Hanahana Tagat Pafongdokchari. Thank you so much, sir, for doing the honor. And would like to request Sri Sunil Shah, Governing Body Member, Unacco School, to honor and felicitate our respected guest of honor, Sri Govindas Konthausam, Honorable Minister, PWD and Youth Affairs and Sports. We have Sri Sunil Shah, Governing Body Member, Unacco School. Thank you so much. Ngasigi thoramasigi ikai khumnajariba mithunglen uina lingshin biriba Sri Govindas Konthausam, Honorable Minister PWD and Youth Affairs and Sports na thoramasiga mari lenana wafam sing fongdokpina bagidamakta nolukna hangachari. Lamdam sivu kon biriba ishorbu khairamjari. Swami Vivekanandana smai havirami. We want that education by which character is formed, strength of mind is increased, the intellect is expanded, and by which one can stand on one's own feet. And Madugi Pandamda Unacco Yesikum Lava Society Sina fully residential school lama Jatra Hunbagi Thoramda Dais Telection Biramba Equipum Manikai Kumnajariba Union Minister of State for External Affairs and Education Sri R.K. Ranjan Singhoji Buhan Makadahanga Mahak Masai Sidagi Tadok Ragaswikai Kumnabuna Guest of Honor Gipam the Lection Biramba Dr. Sapam Ranjan Singh Loina Hojikta Mayamda Wangang Biramba Honorable Minister KFNPD and PHED Sri L. Susindro Maite Dai Selection Biriba Lamda Masigi Pratinidhi Oina Prajagi Seba Tawiriba Honorable MLA Kundrapam AC Sri T.S. Lokeshwar Singh Loina Education da Achauba transformation ama Akogi state sida Poropada Chauba Daita Lobiriba Unacco gi Quaidagi Hena Achauba Daita Lobiriba Aginau Sri in Iravanta Singh Chairman Unacco Kai Kumnabuchari Lonana Mangaling Sin Biriba Tongan ba Hiram Kayada Yamna Singthaningai Oiraba distinguished invitees guests Pumnamak Lamda Masigi Nuksijaraba Praja Singh Unacco gi school gi Maruaina Director Tongan ba officials Pumnamak Prinamasung electronic media gi media person Kwai Kibik Pusohangna Ikai Kumnabusiri Ai Wayam Sangang Zero Loin ngang bigre ko yamung ranjan khoi mayam na loin ngang bigram ni na ai adum khanjaba na gi naw irabantana nong sing sulep taba sida kawirak pasi kari gi noi kan da lambi da lak da khangai na lambi gi soy oiram ni ngasai hai ba sing si Govindas na no onsil ngang mo do na ina dum tajaris adu mayam ahlaman sing na haina bada Aina bu sifai khalagadi lan hek lakadam na hedo. Aina public waksi ay tang kunga taruk March ta aingon da Honorable Chief Minister na PV bani. Aduna tha ani di padri lambi di loi hai. Asine koi ne amna. Aduna ina nga sai naw da hangjarim na ina. Es onthok punida. Nahang na ibu kawi basi matang mayam sina aingon da onsil laga ngang na bagi masang amdi soi no ini hai ba ngang ba hore.
ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯕꯤꯕꯦꯀꯥꯅꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯇꯩ ꯀꯔꯤꯝꯒꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯍꯥꯏ education is the perfection education is the manifestation of perfection which is already in man education yaudana de kaim to yade akhoi akhoi de ishorna semakpa matamda loina akhoi de yaura amni hai ngasai computer ama leiba matamda akhoi na computer si yum da poro kan da activate to ba khakta ni dana atei de akhoi na du da atei mathen mayam hapsin madi yaeba but already magi function to no potu di loin yaura e mampung pha ba season mapung pha na season ba yana na ba adugum bane hai ishorna akhoi si create to ba matamda dumain to na sembire hai but we need awakening moi ba hogdok ma di darkar tai ba aingonda leiriba aigi gun punamak sing si akoina hogdok ma darkar tai natraga di ma sidum phamna leidoine ba dormant oin leine ba aduna society ma saukhatpa matam dadi education hai si yauda badi sungya yade ba aduna aina khwaidi thagasari ba sai ginau nupa irawanta se yam phaba pot ama paikhat pi edana ko hoi Amaromda sentan badaso sentan draga kamaina education se musakhalan gani akoina we are spending a lot of money for our children sending outside the state but asigumba yamna integrated oiba school lama lamdam sida lekai sida maikay somda lakpa matamda akoigi drain out tawriba akoigi economy draining out economy se drain out tawriba so we can seize this draining out of our economy. Not only that, mapalomda ki satra mayam ma koi sida lakaneba. Like for instance, koi kanulai riba koi MIT, adagi koi dalai riba triple IT and sports dalai riba koi sports university. Sports university dalai risi state ki only 40%. The 60% students are coming from outside the state. From different part of the state, from the different part of the country. But only one thing aina appeal to janing masasti karim na teba. Akoi school si sa matamda ngasai akoi industries ki daso akoi industrialist haijatare entrepreneur mayam soyawi ngadage akoi social scientist may library loina different walk of life scheming aktena pullaba yamna tangba dugumba gathering naina ide lawjai. Any industries or any establishment amalak matamda magi environment sina hostile oiragadi establishment si fail oye adun ahan bada aina haijaning se lamdam asida laibiriba naharol singna maruoina imai bel singna asigum school amalak pada yamna sagut piragadi school si mangan hena laibai du oiganeba not only that school si loira matungda mapandagi lakador students sing se asida koi ki nithi jaraba hospitality parampara dai leira abne koi hospitality sa soki matik warmly oiba yamna mingonda yamna nungsiba mibu hainari ne koi maitai se lamgi sanna machi sang hebra kenuma ahlaman sing na pawro he haibi ba akoi hospitality si yamna mina khangbo oiba but pot masa mana akoi ki sak sakring amna sak sangluk ama manghan ba kaina haibado fattaba incident ama thokpaduna mayam se hekta back pibugum taweba nalam da taragada koi tourism se yam hen chawkhalang man ngarang nahan khata ngasi khata bel piri hai tourism manipur da koi balakpa mure phau je koi ro chatlaga punna gari tongmina bada hujiki mapan de lai mi do drug yawrom na drug lalom da yaw mi ne na jail thamjele ngasi khak bel pi na hai ba adu se koi inaw no pa sosendro na hai ba then who else will dare to come in Manipur as tourists? Nobody will come kanam la aroye ba adu taragad masina kadai de effect au gaya ba akhoi ki economy de effect au ba asina ina haijaning ise lamnam sigi prajada but as a whole oina koi Manipur dadi akoi ipaipu dagi haktak tagi atithi devo bhavo oina laibo akoi ge kano sing se akoi ge akoi na host oiraga guest sing sibu seba taw se akoi ge dharma oina akoi di lakhrabani maramaduna asigumba school sin linkhalakku matamda aina ngasa haijaba akoi ge tongana Assam Valley da isa thara roi akoi sidoin tamhalani aduga mapandagi su satra mayam lakani adun akoi gi hospitality si urakanda different sectors sing sida akoi hena sakhot bahai badu oigadori bani haiba wafam si thamjaraga ina yam sangna matam si pungama hena thengdokramina
शेड्यूल से सोरकपनिना याम सांग लौजरोय अदुना अइना लोसिनजरकपदा अइना पाइजरबि विभाग सिदा मा हाइबि ngसाइगी लंबी की हाइबिबदो हाइरिबा लंबी असि अखोई हुजी 100 days की प्रोग्राम दा 1.5 crore का खापगा पोर्ट होल मेन बगी थबा मदि अखोई चथरकदबने अदुबु नोंगसिना याददना तौबा अदु नतबदा another 14.5 crore अमगा अखोई हुजी CRIF हाइदना सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चरल फंड हाइदना अदुदा अखोई प्रपोजल अमा थारी अदोरगदी लंबी से दम अखोई फरकनी अदुदा नते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना स्पेशल पैकेज अमा critical road networks in hill and the new districts की मखादा कोई special package अमा honorable prime minister दगिसो नी ननबा याम कन्न होनरी अदो इतारगा दे कोई लंबी थों खरग है न फगनी तो वददी सरकार खंगना लेबाग अमा साखोल हन भाई बसी ओइगदौदी मानदे ना इदी थमजनिंगे मयामदा मरमदि कइगिनो हर कांदा अहल लमन सिंगना अहाक्ति लवाइगी मसानी लवाइदगिनी अहल लमन सिंगना पोइनो हेक लोइबदा तू खोंग सेंगदो ओकांदा कुम अमगी पोथानै अदुबु तू खोंग सेंगदोकपा अखोइगी ड्रेन सिंग मसी सेंगदोकपगी हैबिटसे अखोइदगी तपना तपना मांगे यामना साइंटिफिक ओइबदे आई हुजिकसो हाइजगे होय सिविलाइजेशन द हेना मांगजिन थाना चटपदी चटलंबा याय बट अखोइगी माइंडसेट सिगी सिविलाइजेशन दी मतमदु लेरंबा हलमन सिंगना अखोइ ngasiगी जनरेशन दगी हेनबा ओयेना इदि मयामदा थमजनिंग मरम अदुना आइना मयामदा हाइजनिंगबदी when we join our hand and heads together then civilization si mangin thane na chatpangam gane ba otherwise ai chatpangam gado mande aduna drain phunba hainabi thadokpa adu ai yumda ising sange na mi sarkar na saba drain hekta phumjilor kandi ising chenpham leidaga di sorok mathak chen taban sorok mathak chelaga di gari ahum laksat mada sorok si ken ki taba aduna masi masu khoi khangba ma mathau ta gani haiba wafam khara si thamjabaga loina na स्कूल से लाख मतमदा कानरकदोरिसी लेकाइसिदी याम कानरनी अखोई स्टेट सिसो कानगनी मरमदी इकोनॉमी फगलकदोइनी इकोनॉमी स्टेट के हेना फगलकदोइनी अखोइगी स्टेट सिदी कोल कारखाना लेबा स्टेट सुनते अदगी मिनरल यामना वांगना हेना अखोइना तौथोगा फंगबा याबा सुनते मेघालय गुम बनते आसाम गुम सुनते दो अखोइदी इवन अरुणाचल प्रदेश ता इंगसिदी कोल फंगेना कोल सप्लाई तौबा होग्रमने अखोई मणिपुर की लेतेब अदुगुमदो लेजदमेना अखोइना मार्केटिंग तौगदो हाइबदि प्रजा अखोइगी नेचर मादर नेचर न पीरिबा पुनमक्सिंगसी मार्केटिंग तौनबा होनबा दरकार तायबा अखोइ पिबिरमिबा अखोइगी ngasi दिल्ली दा नहान 49 डिग्री सेल्सियस दिल्ली दा राजस्थान दा 50 योबो यावरे अदो अखोइ मणिपुर सिदसु सादी याम सारे अदुमक्ति यौदी यौदेदना अदुना यामना मॉडरेट ओइबा क्लाइमेट अमदे अखोइसु पिबिरियबा not only that we have a very beautiful lake we have got a very beautiful flora and fauna asi sing se koi marketing tauba tourism da sakhona na bahona human resource is one of the sector aduda akoina concentrate tawra sakhona na bahona punamuk sing asi sarkar ga tinbiri ba akhang hai singa manipur gi praja ga khusam narakanda oirakani haiba wafam kharsi thamjaba ga loina na Unacco gi excellence in education gi program makhada ngasi akoina urep uyung tamliba fully residential school asida afaba chhatra kaya puthokpiduna chhatra kaya puthokpada natana tongan balamda ngasai swami vivekananda haijabado marum dom lepsaba ngamna ba magi makhongna lepa ngamna ba chhatra kaya sembada yamna hena mapung phana semba ngamba oirasanu amasung mahangna thamjariba pandam 2023 gi February da sangaba gi pandam ase asi phangba ngamba oirasanu haiduna lamnam sibu konbiriba ईश्वर बु खोरम जबगा लोइना अहांगना मयाम पुनम कुसु खोरम जरी जय हिंद Thagachari ikai khunajariba Honorable Minister PWD and Youth Affairs and Sports Sri Govindas Konthausam ngasigi thoram masigi guest of honor gi warol marichumna thambiramba haininga leitana thagat pafongdokchari mathang asina felicitation of eminent personalities of Manipur makha chathajarak poina ahan bada kausinjari ikai khunajariba Dr. Thangjam Davali Chief Managing Director Babina Group ikai khumnajariba state selenkat pekna baidamakta nolukna hangachari aduga ikai khumnajariba ngasigi thoram asigi president oina lingshin biriba Shri N Irabanta Singh Chairman Unacco School na ekoina chamna langjariba memento si khudol tambiduna ikai khumnaba utpigani Ladies and gentlemen Dr. Thangjam Davali Chief Managing Director Babina Group pumnamakna ahoba khuba amaga loinana pukning thogat pigani
Thank you so much. Mathangda Kausanjari Dr. L. Joychandra, Director, ICM, Imphal. Would like to request Shri L. Joychandra, Director, ICM, Imphal. Linkshin Birakli, Dr. L. Joychandra, Director, ICM, Imphal. Ladies and gentlemen, ahoba kuba matang nizari. Mathangda Kausanjari Business Excellence Group BGE gi punsiba. Stage sa lingkat pirakani. Business Excellence Group BEG gi punsiba. Stage sa lingkat piraktuna ikoy na lang jari ba memento si Laushin binabagida magtanulok na hanggat jari. Thank you so much for receiving the award. And next would like to request Shri Basudev Singh, President, Manipur Hockey. Once again would like to request Shri Basudev Singh, President, Manipur Hockey. Mathangda Suresh, Advisor MSU, Jayanta, Advisor Suk Amadidhana, President Suk, same saduna laibina bagida magtanulok na hangachari. Hojik langshin birakli ba ikai kumna jari ba Shri Vasudev Singh, President, Manipur Hockey. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Lanadana Laushin Biba Hana Tagat Pafong Chari. Mathangda Kausanjari, Suresh, Advisor, All Manipur Students Union. Stay sa lingkat prek na bagida magtanulok na hangachari. Suresh, Advisor, MSU. Mathangda Kausanjari, Jayanta, Advisor, Suk. Lingkat prek na bagida magtanulok na hangachari. Jayanta, Advisor, Suk. Jayantagi Mathangda Lingshin Birakani. Sukki, Hozik President Toina Taupu Biriba, Dhana, Ikai Kunajariba, President Suk, Dhana, Lingkat prek na bagida magtanulok na hangachari. Jayantagi Mathangda Kausanjari Ikai Kunajariba, Chief Editor, Elite TV, Ningombam Jiten Kumar Singh. Stay sa lingkat pirakani Ikai Kunajariba, Chief Editor, Elite TV, Ningombam Jiten Kumar Singh. Ningombam Jiten Kumar Singh Mathangda Kausanjari, Advocate Korau Hanba, Executive Director, Lawyers for Human Rights, Manipur. Once again would like to request Advocate Korau Hanba, Executive Director, Lawyers for Human Rights, Manipur. Pumnamak po, hana thagachari. Mathang asina ikai kunajariba Chairman Unacco School na ngasigi thoram mapu oina lingshin bibagi thoram mapu gi warol thambigani. Good afternoon. Ngasigi Jai Parva Numida Sida, Unacco School Sanungi, Foundation Stone Lying Ceremony da, Lengbida Iba, Chief Guest, Dr. R.K. Ranjan, Honorable Minister, Union Minister of External Affairs and Education, Aduga, Guest of Honor, Honorable Minister Sri Govindas, Honorable Minister Dr. Sapam Ranjan, Honorable Minister Susindro, Amadi Honorable MLA Kontok Jam SC, Sri Lokeshwar, Amadi Mang Dilingjin Bariba,
ahal lamansin intellectual sing print amadi media gi sin now sing aduga CS rom di student organization gi punamapu ikok nona kurumjari aduga ngasi gi function asi akoi yamna atenu matamda sinjagi bani but mayam punamang na ubigre akoi na tawjari ba school asi koi residential school na fully residential school oigata bani koi Unacco school ahanba ani suba ahum suba dudi day boarding school mayam na tawnari school duni adu masigi school city khara khara atopaga khara chu khenerani maramdi lamdam maruina imphal lagi chu kilometer 22 kilometer gum lama lay mpham ni haiba koi singya da na tawbani yamna koi naturally gifted oiba mpham khakta ne koi na tawjari mpham si haiba si akoi da day boarding na taw school gi di kya sana roi adu ngasi asi ngarang hanu meni hum diregi nong leptana su mayam nen khangwira mani lambi da ising thumba ising chaw ji thengnei adu ngasi di function ji loselak podadi masi akoi nong ji hangre asi akoi adu mamang da dum hainei mamang da maitram school ge traw hum ju nong tikatra su da lambi ising thumen adu hek function loselam da nong ji hangre na but it is a nature na piba koi school gi thawjal ne loye koi nong tabasi masi koi ngasi pithribi da phangiba ising ji yamna leiraga ju thakpa yaba sinaba yaba ising ji only 2% gatani hai akhang hai na haibada 2% ji da amuk akoi gi khwaidagi phaba ising ji di rain water nong gi ising ji di but nong gi ising marang kaina leiba ji akoi da prakriti na ishor na pibi khudol ji masi preserve tawra matung da agriculture amadi horticulture yadori bani adu loina na koi mi oibe hingbada changdori bani adu ahanba mayam na hainabada khang hai na hainabada Pithibi ahan balanjau ani su balanjau asi thau gi tamakta sokna balal ni haini for the petroleum and product but ahum su balanjau jiti ising gi tamakta sokna ganen for the scarcity of water. This is the biggest problem now in the coming years in the world. Adu akoi gi Manipur gum north east ti akoi ising je marang kaina phamani maruina akoi afaba ising je marang kaina phamani masibu fazana preserve taw fazana use taw ba je koi gudumaki ithong ni haibje ak thamjage sijjo koi mamang da honorable minister Susindro ju takpirami hariba ji khara awang mulam ne ising ji khara wa gane na ado koi adu gi damta tongan ba koi plan khara lejali rain water harvesting tawna ba imphan turen dagi ising tawra singak na ba asi idil turen ji am lapana ti around 1.5 kilometer mutani amadi koi borewell hut na ba koi humak plan lejari amadi yam asau ba mi chatre chani pa ler kada ba campus mo bani magi requirement of ising ji am darkar lei bani na masimani adu ngasi yona kadugidamakta ko residential school darkar laibno ja yak thamjage yam tentakna sahi khergi mangdadi akoi angang jingji ma pa singna noi lairik pau ya de sanau ya de na tv yengi yam sairam tv yeng lai lairik pau ya de but hojik ti madu hongre corona na maro sahi amri angang jingi tv yeng ba tokre mobile da loi ni yeng lai gre tv yengi de kharo phe TV yang adi masih menau aku mari si yang aku wari sana rega yengi ahal man si yengi TV yang ada mi ani hum di yang ame hujik ti angang sing loi na mobile addicted loi na mobile si da mobile ama kalau sofa da khara lagi ni phamung da khara lagi ni angang sing ji lairik pa ba kaw kre maru ne sana ba taw physical activity pura kaw kre this is the biggest challenge for us adu maru ne as a parent moina as a akoi ne khang ba da kala angang ning na mobile di addicted loi si adu ki batik human grave masi adu maru ina ayam school singsi my physical activities you walak adu infrastructure se create to boda hujik lamgi constraint me am leina ayam school singna akoi playground proper playground sem bangam de adu sigum residential school ji haiba facility jo marang kaina leigane akoi na leijari ba school singsi satra masing du my physical sanana playground si matang chaina koi pi bangam de indoor gumba akoi se badminton gumba basketball gumba khara khara macha macha pi bangam da achau play field de koi pi bangam de my constraint le lamgi constraint leibanin adu mafam sida di koi lamrang kaina around 50 acre gi me da koi develop to bonina mamang je koi uchagre video da football gi field cricket gi field hockey gi field also track and field am yaure be athletic ke adu natana koi indoor oi bada swimming pool badminton basketball macha macha me am su yaure si complete oi ba koi gi sports ki facility yaure ba adu gumba education complex am oi doini adu masi angang ji adu ki matik akoina working class la leba parents sing maroina thaba ingkang tawba akoi parents ki jamak tadi akoi karigumba day boarding da hostel thambabudi residential school hostel thamne am hele sana bagi matik cha facility de adu matak oja sing asina my guide sing asina almost 24 hours center lai doine sina facility je adu ki matik hen mani adu ngasi ki generation sida sigumba day boarding jam darkar lai re particularly afaba day boarding sigi da matak koi
दुंदा देहरादून चतना मुसूरी चतना लाइक तमने अनक असम वैली चली सिंधिया स्कूल चली दिल्ली चल लाइक तमने पर्टिकुलर रेसिडेंशियल स्कूल येंगा कोई पेरेंट्स सिंह अदुगी मैम तो ngasi अखोई सिगुम स्कूल अब लिंखलगदी खरा मखैदि मदु सब्स्टिट्यूट तोबो ngमगनेना अदुगुम पांदमनी अदु रेसिडेंशियल स्कूल ओरगदी मागी तोंगानबा मौंग अमद चलाइदबा यादे मयामगी डे बोर्डिंग जानजनबा यादे मागी लाइरिक तंबई मौंग खेनरकनी लाइरिक तंबगी एकाडेमिक कैलेंडर खेनरकनी आया मतम डे बोर्डिंग जे कोई था निपान गुम्बा लाइरिक तंबीगने अरा था मरी गुम्बदी ब्रेक पीगने था निपान सिददी मनुंग सिदा कोई बन ब्लॉकेट नत्रगा कोई हराव कुमगी छुट्टी अमफक लेरो फुल्ली एकाडेमिक कैरियर nga aga लाइक तंबीगने अदु ngasi अदुके मेदिक दरकार लेरबनि ngasi gi generation sina sigi residential school se अदु मसी तौबना अखोइदा मपान द चटकीगदब छात्र मयाम अखोइ लमदम सिदा तम फंगनी अदुगा कैपिटल आउटफ्लो कलनी अदु मथक्ता वेदर नेचरल गिफ्ट तौरबा अखोइ इसिंग नुंसि यामना फबा लमदमने मणिपुर से अखोइ छात्र मना अराप लमदम मरुना सिंधिया दा कैसा मतम याम चाना दे वेदर से अदुक मति एक्सट्रीम वेदर ने सारगना याम साबा इंगगना याम इंग अदि चाबा थकपदा हारे मरुना नन बेस ने याम चाना रक्ता अखोइ अंगांग सिंगसि अदो अखोइ सिदा लेजरगदि अदुग प्रॉब्लम दो अखोइना मदु प्रॉब्लम मैम दो लेररोइना खल्ले अदुना अदुगी मतिक खोइना खनर मतुंगदा चनुंगसिदा इम्फालदगी खरा लापनिना खो रेसिडेंशियल स्कूल यारने कोई डे बोर्डिंग यारोयना तौबनी अदु हाइरिबा रेसिडेंशियल स्कूल जि माइ पाकना चलाइबदा कोइ तोंगान तोंगानबा मयामगी सपोर्ट दरकार ले कोइ गसी मणिपुरदा फाइनेंशियल फिल्म दे कोइ मांगदल लेबिरम ऑनरेबल मंत्री मैम हाबिरमे मिनिस्टर मैम अदु आंगना फबा ओइदेब मसी करिगिरो कोइ स्टेट की रिसोर्सेस अखोइगी सेंतुंगी अखोइगी पोसी याम वाले स्टेट की सेरमोर मोइतन अदु लाइबा खरा जे अदुम चटकिबने हेते हेनबा मरुन चलेबसी अखोइ चाबा थकपगी फूड आइटम फिरोनगी अमदि अना लायंग मेडिसिन मैम चले अदु हाइरिबा कैपिटल आउटफ्लो सि खरा कंजेरगदी अखोइगी मरक्तगी अखोइगी इंटरप्रेन्योर मैमना तौरइबा ngasi अखोइ तामो डब्ल्यूजी यावरे अखोइ कैंसर हॉस्पिटल सादना मपानदा लायंग सकिदो सोमदा लायंग बचकदा पैसादो सोम मणिपुरदा लेहोनो होनबा अदुग लोनना अखोइ तामो पलिन अखोइ सिजो अखोइ मेडिकल कॉलेज लिंखतना डॉक्टर मैम मपानदा चलग लायक तमिजी अखोइ स्टेशन लेहोनो बायना होनबा अदुगुम्बा पोट अमगने अखोइ ngasi यूनाकोना लिंखलेब रेसिडेंशियल स्कूल सि अखोइना खंजरिबसी अखोइ हुजि डे बोर्डिंग तम स्कूल छात्र जिंग नते मपान चलग रेसिडेंशियल स्कूल अफब चलग थारिबा पेरेंट मैम छात्र मैम से अखोइ से रेसिडेंशियल स्कूल अम लेरगदि मदुदा तंबा यागने वाखलोंद अहान चहीगी ओना अखोइ रेसिडेंशियल स्कूल सि मथंगी चही फेब्रुवारी दा अखोइ संगाना प्रांतम तमनी मसी अखोइ गामगुनी जु खल्ले अदुगा क्लास 4 दगिना क्लास 8 फक होगदबनी अदुइ मथंग मिनु चही चही सुम अपग्रेड तौरगा क्लास 4 दगिना क्लास 12 फक लेगदबा अदुगुम स्कूल अमनी रेसिडेंशियल स्कूल असे अदुगा हाइरिबा रेसिडेंशियल स्कूल से एटलीस्ट नेशनल लेवल कम्पीट तौब यानब चलाइबा दरकार लेबनिना अखोइ सीबीएसई की सिलेबस एडॉप्ट तौदब यादे अदुग लोइनना छात्र सिलेक्शन मतम माइ चप चाब क्राइटेरिया फुलफिल तौदबसु यादे मरुना डे बोर्डिंग तौब छात्र सिलेक्शन दुगा रेसिडेंशियल स्कूल गदि खा खेनब लाकनी अदु ऑनरेबल एमएलओ सु यावबिरि अखोइ छात्र ददि अखोइ यामना अखोइ सिलेक्शन क्राइटेरिया मतुन खनगनि अदुगा लोकल गी ओरगा अखोइना ngambagay अखोइना स्टाफ सिंगजी अखोइ थबक हापदा मरोइना एम्प्लॉय हापदा अखोइ खरा मखैदे अखोइ दुम लोकल गी लैरिबा चनुंगी तरे खोंगे अखोइ दुम यंगजेगे पार्टिकुलर नन टीचिंग स्टाफ ता अखोइ दुम यंगजेगे बर अदु टीचिंग स्टाफ ती क्वालिटी मेंटेन तौदब यादोनिना मतिक चाबा स्वाइदगी ओरो मणिपुर की मफम अतैदगी ओरो नत्र मणिपुर वांगदगी ओरो लाकपदामने ऑलरेडी अखोइ यूनाको स्कूल दा अतोप स्टेट तगी असम दगी कलकत्ता दगी नत्रगा अमदी अतोप बिहार दे करी दगी ऑलरेडी अखोइदा प्रिंसिपल बीपी मैम लेरबने अमाइ तौदना मपानदगी क्वालिफाई ओबे एक्सपीरियंस ओबे ओजा मैम पुरक्तब यादे मधु पुरा बंद ला मतुंगदा मैम थनसु वेलकम तौबियु सहयोग पिनबियु अदु ओजा लौबा अमदी अफबा स्टाफ लौबा मतमददी कंपिटेंट ओबे क्वालिफाई ओबे लौदब यादे अदु नतब नन टीचिंग स्टाफ खरा सबऑर्डिनेट स्टाफ तदी लोकलिटी दा कोइ प्रेफरेंस पिरगा सोइदनबगे कोइ स्टाफ रिक्रूट तौगनी मसी आई मैम दसु थमजगे अदुगा एनी लमदमजु मांगदा संगलनब डेवलपमेंट तौरनब चौखट पुरन होनबद अखोइ पुनम पुन्न होनमिनदब यादे वाखलोन मानदब यादे वाखलोन जने हांग सि थमजरिबजे लेंबिरमदा अखोइ सरकार की गवर्नमेंट माइकेदगी यूनियन मिनिस्टर स्टेट मिनिस्टर मैम यावबिरे लोकल एमएलए यावबिरे अदु लोकल की अखोइ जिला परिषद प्रधान अमदी लोकल क्लब की मैम यावबिरे अदु लोइनना ngasi लेंबिरे अखोइ सीएसओ मैम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन मैम मीडिया अमदी इंटेलेक्चुअल सर्कल दगी अखोइ तामो धर्मी होय अदगी तामो अखोइ दिलीप होय अदगी अखोइ ओजा जोय चंद्र ओजा चंद्र मैम यावबिरे इंटेलेक्चुअल मैम से अखोइदा पुन्न समिनदब यादे अदु लोइनना अखोइ
banking amadi financial community dagi tongan tongan ba financial institute amadi bank mayam dagi manager mayam su lengbi dai adu loina akoi business community dagi entrepreneur sing marak dagi akai tamo dabli lakpire adu mamang da akoi emia gi president tamo risi su lengbi rami adagi BEG gi akoi maru umpang sing lakpiri MCCI lakpiri adumai to da akoi tongan tongan society laiba stakeholder mayam se punjal lakanda development to darkar lai amadi akoi punna wakhalon manaraga tonga tonga platform da leraga su development gi makta de akoi se punna idea ji support tawnoraga yamna conducive oiba environment se makanda lamdam je chawkot pa lakani haiba je masi chap chaba akoi thajabani aduna ni akoi ngasi society gi tonga tonga stakeholder puno bo akoi invite tawjaraga mafam sida akoi na invite tawjari basi adu lengbi reiba puna mapu hainingai leitani Unacco gi maikai dagi thagat pa mali tokbuman khangba utsari. Thank you very much. Thagachari ikai kumnajariba chairman ko school ikai kumnajariba chairman Unacco school Shri N Irabanta Singh ngasigi thoram mapugi warol mari chumna thambiramba haininga leitana thagat pa phongdokchari thoram masi loisilakpagi tanja adu yoropaga loinana ekoi lemhoriba si board of thanks khaktamak ngaire masi pidringai gi mangoinana kariguma matang mayamda ningsingjari thoram masi ga mai lenana ekoina mayam gi damakta senjalangjariba lunch asi pangbina bagi damakta lengshin biriba khwaipam na maki mafam da noluk na hangachari aduga thamjani go wafam ama khaktang na ekoi da jaga gi khudongcha da balai bana mara moiraga ekai khumna jariba dignitary sing invitee sing na mafam asi da lunch asi pangbiraga aduga Unacco school gi staff amadi maike somgi imaibel ahalaman khwaipam na makna community hall ekoi na changak pada thengnariba community hall aduda lunch pangbina bagi damakta noluk na hangachari mayamna chathokpada khudong chadaba mayok na badu leitana bagi damakta van arrangement joi khoina thamjari duna staff amadi maike somgi ahalaman singna community hall da lunch phangbigani duga dignitary sing amadi invitee singna thoram pangthokliba auditorium asida phangbina bagi damakta hana nolukchari aduga mathangda kausinjari ikai kumnajariba Shri N Hemant Kumar editor Sana Laibak ngasigi thoram asigi board of thanks thagat warol pibiranaba nolukna hangachari. Saksa mangda thagat wahai pibase mayam de kayasu tari taninga roedu function gi tangai phadaba amani na logjaraga ai wafam amani dang thawal tawjage Unacco gi khongman aduga maitram amasung sanurada school ahum mai pakna saraiba ngamkhra tungda khoi hoji si sanungda mapung phaba residential school ama lingnana bagi damak ngasi urep yung tambire thorom sida saruk yaba lapiri ba anakpa arapa entrepreneur sing press media sing adagidi VIP sing khudimakpu aihakna Unacco gi mahut sinjaraga thagatpa masung nungai phongdoksari khoi laipaki oiba thogai mayam ama pubanina maru oina akhoi gi Honorable Union Minister of States khoi RK Ranjan mag yam senba matam tu kaithok piraga mag lengbira ami ado magi matam se angapani akhoi gi thorom sina pung mapun makhai oiba aduga atopa thorom amana pung 10 da senba madugi magi management matam gi management se masida ngakhtang lakpiraga Unacco gi thabak thorom ni bu hairaga dia yawda yadi ko angang mayam gi niko aina hair khallaga mana star lakpiraga thorom si yawbiramba magi chillaba matamdu ngatang kaithok birambagi damakta koi singamdaba lamana ma tonsinjare akhoi gi Unacco gi maikai dagi thagatba phongdoksari ngasigi thorom sida akhoi gi guest of honor oina lengsin biriba hauji aigi dai akhoi gi desda phambiriba Govindas Konthojam
Honorable Minister akhoi PWD and Youth Affairs and Sports. Then hojikti lengbi kraba hai tareko akhoi Dr. Sapam Ranjan, Honorable Minister Health and Family Welfare amasung IPR aduga then aigi akhoi inaw ni pa hai gadra Honorable Minister Cap and PD PhD L Susindro Maitai aduga lamdam sigi akhoi MLA hai tare aigadi yam nakshatnaba kanoni akhoi MLA ni ado mahaksu makhoi gi sellaba matam singsi kaibiraga akhoi nung marksida ni ko laise nung kanna su marksida hojikti nungbu nungai hai tare lambi si lambi ne jo khangre adagi sitnal hai tare ising na bako sigi tanpham sida ba yaudda yadi Unacco gi thabak thorom si yaudda yadi na hekta nang akhoi gi chelaktana sta thorom si yaubi base masi yam nungai jai amasung akhoi gi thagat phongdok jari makhoina akhoi VIP singsina akhoi sigi thorom sigi leteng obi bada akhoi gi yam nungai jai na haraw phongdok jai then adagi ai gi mark the election biriba entrepreneurs sing masak naiba mayam ai loina panjadraga su ai adam ai punna sujunjare then akhoi tapi tambi bangamba oza guru mayam ama ai gi mark the election biri then ai gi colleague oina akhoi pau sing gi editor lengbi rai then paumi sil now sing lengbi rai then adagi laikai gi haitare ko swaida leibiri ba laikai gi silinaw mayam ama lengbi raga ngasi gi thorom se mapung phan bagi damakta nungai ba phongdok sari adong wi tawimal kaujaro hena thamjage then akon bada akhoi gi Unacco group ki family members sing haitare ko akhoi gi yam wab jani mayam nadi khanbirangani seida sangama leire then adagi swaida tawraga thorom ama tawrani na ado sigi se union minister se mai matam si am sangdaba numit ni humni khatang khoida matam piba pibani na nong maraksida kamai tong si thorom si kamai tong na khoi pangthok kadage khotok kadage na si khoi MD haitare ko khoi Unacco gi MD na mingoi na panjarabada ningom iraban tagi lamjing makhada hona biba adagi mak masa maksu ektasted leiraga thorom sikai bi ade na hona biba adagi selba matam mayam ma kai thokminaraga thorom se mapung phan bidamakta Unacco gi maikai dagi khwai tarabu khurumjari Hainingai leitana thagat pafongdok chari Shri N Hemanta Kumar editor Sanalibag ngasigi thoram masigi thagat warol board of thanks thambiramba hana thagat pafongdok chari Unacco school na sinja langjaduna pangthok chari ba ngasi foundation stone laying ceremony of Unacco school chanung ngasigi thoram masibo mapung fahan bikiba ikai kumna jariba mitunglen sing mangda lengshin biriba ikai kumna jariba invitee sing maike somgi ahallaman imaibel satana hamaru mapang khwai pumna makpu ayhakna sinja langjari bigi mau sinjaraga amukahna thagat pafongdok chari pumnamakna chamna langjari ba lancha simatang su phangbina bagi damakta nolukna hangachari hana thamjaki ba